Hello mayam, ngasidi nga gi recipe amabu puduna lakchare mayam intamnasi. Thum laisere, machu laisere, garam masala, fish masala, chaat masala, later gadi skip tawbiro. Black pepper powder, tolase. Minute manga rest tawsi. Corn flour natraga maida. Thum, black pepper, mix tawsi. Haribo powder mu hapchare, mix tawsi. Nga lauzare, powder sida coat tawrase. Sumaina coat tawraba matungda khoigi pakpase sumaina khingtharase ko hapase mathang manaw naina tawminarase. Minute ani rest tawhansi ko na hapase. Nakana mamuon thokjare. Mayam ngasigi recipe matang swada loisinjare. Mayam na pambiragadi like, share, subscribe tawbiramo. Comment tawbusu kawbirangano mathangi vlog tamu unarasi. Bye bye, take care.